basinike i-function la eyibukeka ngenye indlela le function kodwa i-function kona ebase thina ke bathi asidwebe i-derivative yale function u-f prime x loyo. Uma siyibuka ke i-function yethu abasinike yona siyabona ukuthi uma siqala si la ku-0 la siqala khona nje siqala ku-positive, yabona siqala ku-positive ebese njengoba sinyuka siba less positive size sifike la ku-0 la khona i-function yethu isi-flat u-0 ke lapho lana siqale asizabena khona ukudweba naku y equals f prime x angithi lo ya sizoqala ke ku-positive angisisho njalo soqala ku-positive ya bese siyahlanganisa umugqa wethu ngoba kuba less positive angithi kuba positive kodwa kuba positive i-constant yehla nje kuba positive kuze izifike nje lapha ku-0 angithi ya ebese ke leli chashaza lami la likhombisa ukuthi siku-0 lapha ya bese nje beqhubeka ke iyahla iya negative ke manje iya negative lo kuyehla iya ngokwehla iba more negative angisiqaleni ibi less positive kade inyuka manje siba more negative nje beyehla ke more negative akusadweba ke ebese ke iyanyuka eba more positive nje binyuka iba more positive inyuka nge-constant nje biba more positive asithi mhlawumbe leyo constant u-3 iloke inyuka ngo-3 noma iloke inyuka ngo-2 noma iloke inyuka mhlawumbe ngo-0.5 kodwa nje binyuka nge-value e-constant ebese ke sine point la siqhubeka sinyuke ngale constant yethu ebese siqoda ukunyuka ngale constant yethu yabona ukuthi sine point of discontinuity la kunama value amabili la angenza umqondo la khona engidwebe khona ondingiliza ngakho lokho ke la kule point of discontinuity ku undefined ke i product yethu lapho ebese siyaqhubeka ngokunyuka awuthi ngiqondanise la nala ya ku-0 laphayana yabona ebese futhi sidlulile leli point la 0 ebese futhi iyanyuka futhi nakhona la njengasekuqaleni yabona lo line masibabuka ba parallel lo pink engudweba manje uparallel laphayana nalowo yellow ngakho futhi sithi lokho kusitshela ukuthi iyanyuka futhi nge-constant njengasekuqaleni mhlambe futhi i-constant yakho u2 noma u0 noma u0.5 ayibona noma u1 noma u0.5 kodwa inyuka nge-constant futhi inyuka nge-constant ebese iba flat futhi beku-0 njengasekuqaleni yabona lana ukuthi flat ngakho ke nakhona la iku-0 nanku-0 wethu ya nanku-0 ebese ke ekugcineni iyehla nge-constant kodwa nakhona yehla nge-term e-constant mhlambe yehla ngo-0.5 mhlambe yehla ngo-3 kodwa nje beyehla nje yehla nge-term e-constant nansi i-term yethu yokwehla e-constant saqeda ukudweba f prime x wethu we function esinikiwe la u-f of x lento ama function lawa
wokusikhombisa nje ukuthi amagraph anyuka kanjani.